Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, rhavi ra TUT eGiyani ri le kusuhi ni ku pfula. Tanihi mutswari mina ni twe swi ni khume kahle ngopfu loko va ku ku na TUT yi ta ku hala Giyani. Tsaki ngopfu hi bachachacha hi tsaka swinene. Switulu se swi hoxiwile na screen na ti-aircon hinkwaswo se swa tirha. Leyi i physics laboratory. Titwa ni tsakini ku kuma ni amukeliwe na TUT. Na yoho TUT leyi yi nga vi just TUT leyi mi kumaka ku va ku hi ya le makaya. Ri perile ha amukela eka Ngula ya Vutivi. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Matimu ya endlekile. Ku ta va ri sungula ndhawu ya Giyani yi va na yunivhesiti. Rhavi ra Tshwane University of Technology ri languteriwa ku pfula eGiyani ximfumo hi n'hweti ya Mawuwani na n'waka. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Wisani Makhuvele u langutisa migingiriko yo lulamisela ku pfula ka rhavi leri. Laha hi le Risinga eGiyani, khale ka Giyani College of Education. Sweswi i kaya ra rhavi ra Tshwane University of Technology. Ku languteriwa leswaku machudeni lama nga ha ku amukeriwa eTUT va ta sungula ku leteriwa kwala kusukela hi n'hweti ya Mawuwani. Eka nkarhi wa sweswi, migingiriko yo lulamisela ku pfula ka yunivhesiti ya ha ya mahlweni. Vufambisi bya yunivhesiti bya tiyisisa leswaku migingiriko yaleyo yi ta va yi fikile emakumu hi nkarhi lowu nga heteki mbilu. Va tlhela va kombisa leswaku tihofisinkulu laha vufambisi bya yunivhesiti byi nga ta tirhela kona se ti lulamile. Hi xewetile vito ra mina i Nyiko Gudluza, ni project director ya TUT for the infrastructure program. Project ya hina yi implementiwa in phases. Se leswi nga ta mi kombeta swona i phase 1 laha hi nga kona is the administration building. I building leyi ku nga ta va na ti-officials lava nga ta endla ti-registration, payment, campus rector. Laha hi nga kona sweswiwani is the foyer. Building leyiwani again yi na council chamber laha ku nga ta va na kona ti-meeting letikulukumba as well as the campus boardroom. Ti-office already se hi hetile. Already mavona na vanhu se va sungurile ku sungula ku nghena ku lunghisa leyi it's one of the offices leyi nga ta va yi house the various departments ya community engagement. Gudluza u ri miako leyin'wana leyi katsaka library na tikamara to dyondzela se swi lulamile. Leyiwani i building 2 laha ku nga na ti-classroom ku nga na ti-science lab as well na ti-office for staff. And then the department leti nga laha va accounting, entrepreneurship na horticulture. Building leyiwani na about 5 big classrooms. This is an auditorium that houses around exactly 90 students. All the smart screen education technology has already been installed, as you can see. All right. Switulu se swi hoxiwile na screen na ti-aircon hinkwaswo se swa tirha. Screen leswi nga hoxiwa loko lecturer kha tsala hala swi humelela halaya ka screen lexiya lexikulukumba lexi nga hala ka right. Leyi i physics laboratory housing about 45 wa machudeni va na ti-physics kit va dyondzela kona kwala ka physics laboratory. Already na ti-screen for instruction already ti hoxiwile. Ma ti vona hi leswi se swi ready. Laha hi nga kona i one of the other classroom, ti-classroom leti hi nga na tona. Already ma-desk ya hoxiwile, ti-screen to dyondzisa already ti hoxiwile. Hinkwaswo swa tirha, magezi na aircon ma yi twa. Machudeni ku ma nge bihi mumu. Already hoxe na ti-blind so that ku ri loko ku ri na dyambu ri nga ngheni va kota ku dyondzisa kahle. Ntirho wo amukela swikombelo swa machudeni lava nga na ku tsakela ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni eka yunivhesiti leyi a wu tirheriwa ekholeji ya Lethaba hikuva miako ya ha lulamisiwa.
Van'wana lava hi nga burisana na vona a va tikomba va pfumala vuxokoxoko byo helela mayelana na migingiriko yo endla swikombelo swo amukeriwa. Ka ni aplayini online mara yi nga nyiketi status wa ku famba yini. Se sweswi swa ndlela ku ta pfuniwa haleni. A ni aplayile public affairs se haleni va ndzi va pfumeleli ku register fange yimela next year. Mara loko hi twa va ri va chela vanhu va registerisini van'wanyana tona. A wu endlerini application Lembe ra ku hela. online Online. ivi i nga yi kumi feedback? Ni kumanga feedback. Okay. A va lo ni veka ka waiting list lembe hinkwaro na disa a yi xi nga si cinca status. So u swi tiverini ku ri a wu amukeriwangi? A swi ze na 2 weeks a swi ze na mavhiki mambirhi. A swi khoma kahle cause loko hi twa ti-rumors via online va byisa ku va register vanhu ende va teka. Se hi swi tivi ku wa hina va nga yi teki. Mabasachilukeni akatiko wa ka Malamulele aka Xikundu. Oh, okay. So u yi twerini mhaka TUT ku ri ku na TUT leyi nga ta pfula la Giyani? Ni yi twe tolo. Ivi u endla yini? Ivi then ni lunghisa ti-document ta mina ku ni ta apply ni ta register hi mhaka ku se ni karhele ku tshama kaya. Ene sweswi ni lembe ra 4 yo tshama. Se ni byela ku swa antswa ni ta kwala va nga ni teka. So a wu aplayini online? A ni apply. A wu aplayirini? Ni apply last year. So loko u endla application last year a wu kume nhlamulo? A ni nga hlamuriwanga a ni ri ka waiting list. So i yini xi nga endlaku i ze i talani? I ku ni lava ku nghena exikolweni khale ni yo tshama ene malembe me le ku fambeni. Se leswi a wu ri ka waiting list wa xi tiva status xa wena sweswi? A ni se cheka sweswi. Mara wena u lava ku dyondzela yini? Ni lava ku endla diploma in accounting. Okay. Mara i yini xi nga endlaku u va na ku tsakela ka ku nghena ka TUT ya la Giyani? Hi mhaka ku yi kwala kaya ene ku za TUT yi tela kaya i kwa hi ri na ku navela ku yi va kona la kusuhi. Vito ni Clement Mabunda ni huma ka Mphakani. So u yi twerini mhaka ya TUT ku TUT ya pfula? Ni twe lembe ra ku hela. A ni lava ku apply kasi hi le kusuhani le kaya ni tshama kwala Giyani na mina. Se ni vona ni nge yi kuli. Se u vuye u apply? Ni apply. U apply njhani? Ni apply buti wa mehe lembe ra ku hela ku va ku ni hakela 250. 240 ni hakela 240. Ni xuta document leyi ya mehe na sweswi ya tsale ku nona hambi ni ka ni wa xuterini. Okay. Am apply online? Ni apply online. Okay. Se sweswi i nga talani i ta cheka va ri yini laha ndzeni? A va ni chekelanga. A wu lo ni byela ku ni ta apply hi student number xa mehe lembe ri taka. A na ku endla public management. Se titwa njhani sweswiwani ku ri a va ku tekanga? A ni tsakanga ku vula ni tisa ni tsakanga. Loko khale ni tshame kaya. Loko hi endla ti-application a ku ri na certain young brother me a ni n'wi endlela online application yi hete yi nga pfumeli loko ni n'wi apulayela ya la TUT. And then on Friday ni twa ku ve le ku tekeni ka ti-student then ivi ni n'wi fonela ku famba endla application va ri va ta fika va ku register. And then loko a fika laniwa va fika va n'wi byela ku a va teki munhu wo ka a nga registerangi la Giyani. Va ri mhaka a nga apulayangi on time. Mara u ri portal liyani loko apply a yi nga endli hi December. By that time a ku ri na a ku endliwa ti-application. Se loko mi ta lava ku endla ti-application swi fike swi fambisa ku va fike va ku yini? Va fika va n'wi byela ku ta apply April. And then ya April ya next year? Ya next year. Ni van'wana vatswari lava a va helekete vana va vona a va khomiwile hi tingana hikuva a va nga khomanga vuxokoxoko byo helela mayelana na migingiriko yo endla swikombelo swo amukeriwa. Ni pfuke ni tala Giyani hikuva ni tive ku pfula TUT ni tisa n'wana. Kambe no fika ni khomisiwa tingana hikwalaho ka leswi ni nga fika ni kuma swoho hikwalaho ka swi tikomba wonge ti kuningi. A ni swi swa ta ku xikolo xi pfulerini ene vana van'wana va vile se va admitiwile laha ni kuma list ya ku komba ku se ku fulu swa ku hi ndlela yin'wana va admitile vana va ringene lero a ka ha ri na vana lava faneleke va kumeka va tekiwa
se no va na problem ya ku a hi swi tivi ku n'wana i ya kuma mahungu tona leswaku no ku na TUT yi pfulaka Giyani se i lava ku veni ki na ya a va wun'wana wa swichudeni se no khomisiwa tingana hikuva ni fika ni kuma ku ri va ri no a ka ha tekiwi vanhu laha hi nga kotaki ku swi twisisa ku vana a va fanele va kume mahungu lawa njhani. Kambe ku na lava a va tiva swilaveko nakona se va amukeriwile eTUT. Va ni sendele email ku ni ta na ti-document ta mina to certify-iwa and ta register se registering and registering ya diploma in accounting. Okay, so wena i wun'wana wa machudeni lama se mi nga hansi ka TUT? And titwa ni tsakini ku tikuma ni ri ku dyondzeni na TUT, ku tikuma ni amukeliwe na TUT. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana yunivhesiti leyi yi vula yini eGiyani. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi. Vatswari va amukele yunivhesiti leyi hi mandla mambirhi va vula leswaku swi ta pfuna vana ku fikelela tidyondzo ta le henhla hi ku olova. Vatswari va le migangeni ya le Giyani va tsakile ku va yunivhesiti ya Tshwane yi fikile eGiyani. Hi twa hi vuyeriwe ngopfu swinene, hi tsaki ngopfu, hi bachachacha, hi tsaka swinene hi mhaka leyi nga humelela hikuva a hi hlupheka swinene. Vana va hina a va ya kule vo Cape Town vo Joni Queen va pfumala ndhawu. Hi tsaki ngopfu swinene loko xikolo xi tila kusuhani ku vana va hina va ta kota ku va vuyeriwile ngopfu, va ta kota ku va TUT yi va yi ri kwala kaya. A hi ya kwale vo Soshanguve vo Pitori lomu a yi ri kona a hi nga koti ku pfuneka. Hi tsaki ngopfu swinene leswi hi nga endlela swona. Hayi kutani hi mitswari mina ni tweni swi ni khume kahle ngopfu loko va ku na TUT yi ta ku hala Giyani. Ni twa ni tsaka hi swona hikuva vana va hina a va hlupheka hi ku famba va ya kule. Hi twa swi ri kahle sweswi hi va na ku vona Mazulu, ho twa Mazulu ya ndhawu ya huma ku KwaZulu-Natal ya ta xikolweni a TUT a Giyani. Se hi twa hi tsaka hi swona ku ta na vanhu va le kule va tiva tindhawu ta hina ku na hina hi kona laha Giyani na hina hi na xona xikolo. A ha hluphekanga swa ha fana na khale xikolo a xi nga ri kona. Sweswi tidyondzo laha nga ta ka nga dyondzi i ta va u swi lava se xikolo hi na xona. Kambe hi wihi nkoka wa ku va yunivhesiti ya Tshwane se yi kumeka eGiyani? Hi burisane na muhleri wa mahungu Meji Nkhwashu ku twa mavonelo yakwe. Hi kule hi tiva va ku dyondzo a yi lumi ene leswi swi tikomba ku ni population ya nhlayo ya vanhu yi ya emahlweni yi kula. Loko hi languta eka tiyunivhesiti ni tikholeji leti nga kona eAfrika-Dzonga a va ha swi koti ku amukela machudeni hinkwawo lama ya lavaka ku kuma ndhawu endzhaku loko va pase matric. Ku ni 1,000 ku tlula 100,000 lava va nga kotangiki ku kuma ti-space hambi ku ri mhaka ya funding i ntlhontlho wukulu. So loko ko va ni college yo fana na TUT ku nga va kun'wana lani vadyondzi va nga tsutsumelaka koho va kota ku va va kuma dyondzo. Tanihi leswi xikongomelo ku nga va ku ri ku fikelerisa dyondzo ka vanhu va le matikoxikaya, hi tihi tidyondzo leti TUT a Giyani yi fanele ku ti fambisa mahlweni? Ni vone va kombise ntlhanu wa toho leti va nga ta sungula hi toho. Ni nga ku kahlekahle tidyondzo ti laveka hinkwato leti ti lavekaka hi ku swi le ka munhu ku i lava ku endla yini. Kambe leswi va ha sungulaka tete leti va nga ti kombisa ngopfungopfu leti ti fambisanaka na swa mabindzu, ti fambisanaka ni accounting, leti ti fambisanaka ni timhaka ta vurimi hi ku masiku lawa mhaka ya ku va ku langutiwa ndlela leyi ku nga fikeleriwaka endlela ya ku herisa vusiwana, ku titumbuluxela mintirho hi ku a swi olovi ku kuma mintirho masiku lawa. Loko ku ri tidyondzo to fambelana ni ku va ti pfuneta vanhu ku va va kota ku va va tiyimela va ti endlela swa vona, i tidyondzo leti ti lavekaka leti ti nga endlaka ku munhu loko a heta ku dyondza a kota ku va ti endlela xo karhi handle ka ku va a rhumela CV ka ndhawu yo karhi. So munhu loyi a nga ta kota ku va tiyimela kambe ku va ku ri ni mpfuneto kusuka ka mfumo.
ni mutivi wa ikhonomi Vince Ndove u nyika mavonelo yakwe hi nkoka wo va TUT yi pfula eGiyani. Ku kumeka xikolo lexi se xi ri kona laha Giyani xo fanele xi focus-a ka swidingo leswi swi nga kona ka area yaliya ya kwalaya ngopfungopfu ka xifundza xa Limpopo hi ku angarhela. Ivi kha incorporate na tin'wana ta tidyondzo leti machudeni ma nga tsakelaka ku ti teka va ti tirhisa va ya ti tirhisa kun'wana, kambe yona yi ri ka core focus ya ku va yi ti establisha tanihi identity ya yona yi kha yi addressa ti-challenges eka local community. Xikombiso Limpopo i province leyi nga ya xiyimo xa le henhla aka ti-economy ka tinharhu, economy ya swicelwa mining, economy ya agriculture, economy ya tourism. So loko ho va hi kha hi languta kwalaho hi nge se incorporate vo health sciences, hi nge se incorporate financial services, sweswo swi tshama swi ri kona ka province yin'wana na yin'wana. Mara loko ho va hi kha hi languta tinharhu ku na vanhu lava nga na need or desire ya ku kumeka va va xiphemu xa ku kumeka economy leyi kha yi buma ya swicelwa minerals a Limpopo. Ku na tidyondzo na ntokoto wo karhi lowu machudeni ma fanele ma va na wona at the basic level kumeka va kha va tirha ka ndhawu either i field ya engineering either geology. Se tidyondzo teto loko to kumeka ti kha ti incorporate ti endla leswaku machudeni lama ma va na access 1 to tertiary education but 2 for training facilities, because ku kumeka ku na laya va ya ku va ya endla ti-practical kona hi side ra swa mining. Ti-mining ti va ti ri kwala kusuhi, so ti-artisanship ti-program tihi kumbe tihi leti va fanele va ti endla practical va va na direct access ya ku ti endlela kusuhi. Xa vumbirhi loko mi languta ka agriculture hi na mapurasi makulu ya ku fana vo ZZ2, sweswo swi nyika access ya ku lava dyondzaka through those field of studies va va na access kusuhi ku ya endla this implementation ya leswi va swi dyondzelaka. Sweswo swa fana ni le ka tourism. Economy ya hina tanihi Afrika-Dzonga yi rely ngopfu ka tourism ku kumeka hi kule. Loko hi ri na va Kruger National Park ti-professions hinkwato leti nga housed under tourism, loko ho kumeka kha hi promota ku va machudeni va kumeka va kha va focusa na ku landzelerisa tidyondzo toleto, hi va hi kha hi endla leswaku ikhonomi yi ndlandlamuka hi ndlela yaleyo. Mi nga fambeli kule, xana i yini TUT Giyani yi nga ta swi phakela ku koka rinoko ra machudeni? Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka eka migingiriko ya ku lulamisela ku pfula ka yunivhesiti ya TUT eGiyani. Hakanyingi vana lava nga matikoxikaya va rhandza ku ya dyondza etindhawini ta le kule. Xana TUT eGiyani yi ta swi kota njhani ku koka rinoko ra machudeni lawa? A ku tumbuluxiwe kumbe ku kurisiwa ni ikhonomi ya tindhawu ta le makaya. Vanhu va tsutsumele emadorobeni hi mhaka ku a ku na lava nga tirhaka kona loko va heta ku dyondza eka tiyunivhesiti kumbe ti-college. So ku fanele ku va ni swimakiwa ku va ku tumbuluxiwa mintirho ku endliwa ku ni le tindhawini ta le makaya ku va ni ku navetisa vanhu va nga naveli ku ya ka tindhawu ta le Joni ni tindhawu ta le lani va tshamaku mi kuma ku va va ni mintlhontlho ya tindhawu to tshama, va hakela timali to tala ta tirente ene va fanele va tlhela va rhumele timali kaya, so va va ni makaya mambirhi almost ku fana ni leswi vakokwana wa hina vatswari va hina va nga kurisa hi swoho loko va ha tirhe timayinini. So swa laveka ku va ni nhluvuko ni le tikweni hi ku angarhela, ku nga vi mhaka ya ku ngeteleriwa TUT yi va koho hi ku ha tsundzuka ku khale ka matiko a ti ri koho ti-college leti a ti tirha kahle kambe ni population a yi ri hansi. Sweswo leswi population ya ku mahlweni a ku kurisiwe ni swivangwa swa mintirho la vanhu va nga kotaka ku loko va heta ku dyondza va kuma ti-degree ta vona va kota ku va va kume ndhawu ya ku va va tirhela ka yona. Mi vulavula hi machudeni lama nga beburiwa a xipilongo ka Malamulele a Giyani. Loko va kumeka va pasa matric xo sungula i ku I want to get out of this province, tsutsuma ni ya ku ni ya Joni ni ya vona swe le Joni. Mara loko xikolo xi establishiwe kahle
vo Stellenbosch, for example, because of the things that were happening, the economy ya ku endla ti-grapes na swin'wana na tiwayini. That was the focus of the school. Mara xi add na tin'wana ti-subject. People flocked into that small community. Today, everybody, you go anywhere in the world, they will tell you Stellenbosch in. But they didn't know what was the root cause. So lexi xi komba ku university ya va key player ka ku designer identity ya community. There are people who are passionate to learn about African cultures, African heritage, African identity. Hi ngo vona se na ma-China, na ma-India, na ma-Russian ma kha mata enrolla a University of Limpopo a University of Tshwane TUT a ka xifundza xa le Limpopo a mugangeni wa le Giyani. Lexi xi lavekaku swi lava ku na yoho TUT leyi yi va leyi yi nga well equipped yi nga vi just TUT leyi mi kumaka ku va ku ya le makaya yi nga nyikiwi swilaveko leswi swi lavekaku eka xiyimo xa university yi fanele yi va ni ntikelo ku fana ni tin'wana leti ti nga koho kusuka kokwale yi sukelaku koho ePitori. Kuna van'wamabindzu kuna va lava tidyondzo hi side ra ku fana na yona TUT ko fanele ku va na ku tirhisana hi ku identify ti-challenges. University yi tsakisa hi xiximo yi producer byongo lebyi byi kotaka ku ahlula na ku addressa ti-community challenges. Hi addressa issue as ti-needs, the scarcity. These are the needs of the community, the resources are scarce. So how do we consolidate, how do we bring everyone together? Hi kota ku channela ti-resources hi ndlela leyi nga kotaka ku hatla yi developa community ya hina. Se hi tisa ti-activities hinkwato timayini leti faneke ti pfula, mapurasi lama faneke ma pfula hi yihi role leyi va nga yi tlangaka kwalaya ka ku connecta community to economic resources. Ku reduce unemployment should be very key by creating this industrialization. Hi twala ku swi twa ka ku vulavula hi industrialization hi swi teka swi ri kule ngo swi ri parliament swa vo president Cyril Ramaphosa ka ti swi leswi hi fanele swi sungula ka a local community. The bridges that must be built. Mo fanele ti university student and lectures who are going to be produced out of this Tshwane University of Technology branch ele Giyani ti kota ku va vona va ya ku va endla civil engineering, the plumbers, the bricklayers, all these skills that they are going to be produced at university. Ho fanele ti vona ti kha ti acta sweswo swi ta nyika skills, swi nyika experience, but swi endla na ku reduce unemployment hi ku create direct employment. Hi fike makumu kambe tsundukani leswaku nongonoko lowu wu tlhela wu haxiwa nakambe kwala eka SABC 2 hi Ravumune vhiki reri hi hafu ku bile awara ya 2:00. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.